راغتا حضور په بد आवाज دروازه نا اسرائیل غواړي اجازت فاطمه نا رحدانا بي الله توڑینا راغتا حضور په بد आवाज دروازه نا اسرائیل غواړي اجازت فاطمه نا توڑینا یو حیبت ناکن دی انسان دی ای بابا جان یو حیبت ناکن دی انسان دی ای بابا جان زدرت لو اجازت کلا ورکوم لدروازنا اسرائیل غواړي اجازت فاطمه نا رحدانا بي الله توڑینا زدرت لو اجازت کلا ورکوم دروازنا اسرائیل غواړي اجازت فاطمه نا رحدانا بي الله توڑینا راغتا حضور په بد आवाज دروازه نا اسرائیل غواړي اجازت فاطمه نا رحدانا بي الله توڑینا وای حضور اجازت ورکړه فاطمه وای حضور اجازت ورکړه فاطمه دا حیبت ناک بپتا تاریخ موین دروازه نا اسرائیل غواړي اجازت فاطمه نا رحدانا بي الله توڑینا دا حیبت ناک بتا تپلار یکی موین دروازه نا اسرائیل غواړي اجازت فاطمه نا رحدانا بي الله توڑینا راغتا حضور په بد आवाज دروازه نا اسرائیل غواړي اجازت فاطمه نا رحدانا بي الله توڑینا ويا الله جبرائيل داس پیغام ويا الله جبرائيل داس پیغام زما په امت باندې غهبل وستا چپرین دروازه نا اسرائیل غواړي اجازت دروازه نا رحدانا بي الله توڑینا زما په امت باندې غهبل وستا چپرین دروازه نا اسرائیل غواړي اجازت فاطمه نا رحدانا بي الله توڑینا راغتا حضور په بد आवाज دروازه نا اسرائیل غواړي اجازت فاطمه نا رحدانا بي الله توڑینا سمرا مشفق دی خور آسان زمنگ رسول سمرا مشفق دی خور آسان زمنگ رسول حسن قدر کی دا امت کوي سوالونه دروازه نا اسرائیل غواړي اجازت فاطمه نا رحدانا بي الله توڑینا حسن قدر کی دا امت کوي سوالونه دروازه نا
اسرائیل غواړي اجازت فاطمه روح دانا بی الله توڑینا راغی دا حضور په غږ آواز دروازینا اسرائیل غواړي اجازت فاطمه روح دانا بی الله توڑینا راغی دا حضور په غږ آواز دروازینا اسرائیل غواړي اجازت فاطمه